Bafowethu asike sibongele noMdumazi igezela indalo ke lapha ke insizwa ke yaphansi ke mduba ke kwankomo ke ixoshwa ngunyanyavulayo ke lwemonto yakwaPolo yakwa VW ke lapha ke avele ke wayithenga ke lapha ke wathi ke ingane yakhe ke yesibili ke lemonto kusho ke uMdumazi sikhumbule ke ngonyaka ophelele ke uthenge uBMW ke lapha ke ungumhlobo ke omuhle kakhulu ke lapha ke njengoba ke sephinde ke evuka ngePolo abantu abaningi ke bahlulekile ukuzibamba bambongela left and right ke sesithi ke bafowethu ke senithathe sinibeke njengoba kunjalo sikhumbule masikhuluma ngoMdumazi ke sikhuluma ngensizwa ke ekade yafika endimeni kaMaskandi bafowethu ke itabalaza kanzima kungalungi kodwa ke egcineni kwakho konke ke siyawubona umphumela nakho esekwazi ukuqala ke ukubamba izinto ke ezibalekile ke ezimayelana ke nempilo yakhe njengoba ke wakwazi ukuthenga imoto yokuqala ke njengoba sephinda futhi isibili lento bafowethu ke inkulu kakhulu ke ngaphansi ke kwegama loMaskandi ke noma ke endimeni ke kaMaskandi thina ke sisiqiniseko esimida ke sikuthatha sekubeka njengoba kunjalo sithi nje congrats kuyena ke uMdumazi ke igeza lendalo ke insizwe esincane ke yale phansi ke emduba bafowethu na ungambongela ngicela nje bafowethu ngakhohlwa ukusubscribe and like nama video ukuze bese nifakele indaba nithole ishisa zinjalo ngicela ke sidibane kwezinye